Uthi lo mama lona ke xa ngaba sewathathile amanzi, because into afika wakhala ngayo mezolanda ibhange lesigodlweni wathetha ukuthi unesitha senyanga. Lo muntu lo ngwaseZimbabwe. So lo muntu lona nje ulento lo muntu lo kusho ukuthi ngumuntu omhlukumezayo. Waya kuye eyofuna uncedo. Xa iyofuna uncedo anzuthetha istory sonke ngizona highlightela, yabona, because balisela nabantwana bami base groupini la. So xa iya kuye, xa ifike nibalisela mina esigodlweni, xa iya kuye wayeyofuna uncedo. So lo muntu lona uloku embize njalo, and afika lapha abantu phambi kwakhe abemhlalisile, uyayibona, udlalela kuyo ufisha ngumama ozisebenzayo lo, yabona. Kusho ukuthi athola imali uyazisebenza nebusiness yakhe la zisebenza khona, avuka everyday ayohustlisha khona. So akazuyimela into yokuya enyangeni njalo, and lo muntu lona kunezinto ezininzi azenzileyo kuye ezibhedayo, uyabona. Ngawo ukuthi ibusiness yakhe yabheda, ayisahambi nakakuhle. So ndamnikeza ke ibhangela ke okokuqala, futhi ndamnikeza nje ibhangela kuphela, ndangamsebenzi nje ngabomu. Hayi futhi washo naye wathi mntanami ushintshile, ndizofuna amanzi ngoku. Hayi labe ndamnikeza futhi namanzi ngo5 liter kulawa khanyisa khona ngo100 khanyise lo manzi awo. Kuthe ngapheli ne3 days lo mama lo wabefaka imessage egroupini ekhala kakhulu, esithi yena uyayiqala into enje. Uyazi nalomuntu lona uvele wavela ukuthi wamthakatha kanjani and kokuphi ukungcola kwenza kuye. Uthi xa iqala ukumphupha, umphupho ongathi uyongena ngegate, xa iqeda nje ukuchelelala ngomineyo, uphupho ongathi lo muntu uzongena ngegate. Xa izongena ngegate lo mthakathi lona owale inyanga le yaseZimbabwe, uthi hayi ingabothi ithi yangena egate ingene kugcwele amanzi, uthi ongathi umbhekile